Waangalizi watukufu wa shabakati la interneti ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shabakati la interneti ya rirenge fursa wakati huu, wakati wa mfumbili tarehe 2024 ya mwezi unulilonu wa Novemba mahasiwizili wa 24 rimji mlisizeni hawa mahsus ikao wakati unu ngaivuniao harmainsi ya hatu wakomori nyonsi pia mwishia hau muono video ikao ibeho abantu harumale bango la Facebook banu ndio haruma zenao za YouTube ndio haruma zenao zonti pia za interneti nyonti pia ni wakomoro haina mru uwinji wa hanu mwiwono na de video yaho wana watukufu walaya haruma umji wa bangwa la hambu waonesa matukivu ya hao matukivu yenda mno ya hao baina ya hao ni kandida wa hao ulihondao ulati kandida wa kwa jaka urongoli yao mji wa bangwa pia amruna dunia wala mashababi mawatwania wa mji wa bangwa la hambu waonesa matukivu ya hao ni kandida wa hao wowo wa manzao hauka ikandida yeti wa humji wa bangwa la hambu kamili hauka bangwa la hambu ngabo makandida wajau walio armazele zao wanabunge wanu hauka suppléant wa Nur El Fatihu Azalia Sumani halaya harumao mji wa bangwa la hambu weka zisabu zangu katsuni wezi awo Tanzania shelezize nro ya ukaya wana wa bangwa la hambu watukufu wakaurongo wa hauone sai matukivu ya hao andrani ya ukaya kwa jaka urongolea umji wa bangwa la hambu kamili sha almuhimu wana wa bangwa wana wa bangwa warongo wa hamatukivu ya hao na masikitifu ya hao uhusu ye kandida wowo wa manzao uka mkini ke uhao juu wambao hadhulumiwa katu ye sirkali bimana eyezi kwatu tsaha Abdalajaye Nurdin yake kandida ni kakati kandida nga mrejezo izo wowo hamba ni kakati kandida ngudhulumiwa no yatike kandida harumaze hele nga wajojili ajai baina ya humji wa bangwa numji wa mituje izo deze kalma texto zala wana harumaye video ya tolwa ni mashababi bangu ya hema shababi wa humji wa bangwa la hambu sisi watu shabakati la interneti ya karjabata imbu rende hunzisimani hamade namna rikuhenda hunzisimani ritaheri juwe eza jirihimbi kalma hamada zila zaho wana wa bangwa la hambu wakauzirongo wa zila ezila zija hata sababu hindi engabo umani asuli sisi licho ujua ulio baina ya humji wa msuje no mji wa bangwa la hambu karjajua sisi matangazo karjajua umani asli ulio baina ya hemiji yoyo miili ichi tukufu ya he elejera la hambu lakini
ze kalma hena mnaza lawana zilisababisha watu ritsaherijue omwanda hindi omwanda hamadi namna za mbenushiani dukaya wanzao ye kandida wa hao Abdallah Jaye Nurdin yake kandida hamadi makandida wakatika wo vanulizambao yedwamana wa Centre National de Traitement des Listes Électorales Bwana Abdallah Shabhan gujihundo hosonwe hifadhi hukaya hajirisa mkaswa nziro harumaze dhamana zahari hauka centre ya taifa ilona ze traitement za hizi liste electoral dhamana wa hayo yakaya dhamana wa hayo Abdallah Shabhan ehagamatiwa ni hifadhi vanulizambao hata sababu hindi hata hatolwa harumaze dhamana zahe vanulizambao hata sababu hindi eshatsongeza yatolwa harumaze dhamana zahe hindi yemana ye waziri wa heza habari za ndani ya mtoo wa harumaze dhamana zahe Centre National de Traitement des Listes Électorales emana hindi ni Abdallah Shabhan yatolo harumaze dhamana vanulizambao yaliyo hosolmwe hifadhi harume brigade mixed iliyo haruma ye wizara ya hezi habari za ndani ya tsanganya ye gendarmerie ne polisi hindi holiho ne zajiri vanulizambao rizitundundo ranzinda hiyo wizara ya habari za ndani haruma ya brigade ritsaherijue Abdallah Shabhan hafanya itendwa hindini hata yagamatiwa hata yarengwa yaliyo angarda vu abaha hindi Abdallah Shabhan hagamatiwa baada hagamatiwa harumaze enquête préliminaire bandi ya masuala na majawabu ya uzisiwa hakubalishe itendwa ikawo bisho ya shifanya imana hamanipile ze données za heze listi electoral usiku ndi tarehe 12 ya mwezi wa Oktobro haruma rongo za saa 8 za mchana Abdallah Shabhan harenge dzina la mzee wa hatumbangwa mlozi ya zalshaniha umahashiwi na majana sheda na mengo mitsani na ndada ikao hakamlozi yodi azia hasinye tukufu wakawidi azia rilela mbaba huo hakaubali yale zina la Ahamada Ibura Atumani abuni wabangwani ontipi angamjua ule zina hilo Ahamada Ibura Atumani kauhafu ikao hakaya harumaze listi electoral hado voti itarehi 12 ya mwezi wa Oktober haruma zongo za saa 8 izi machine ziliyo ho Centre National de Traitement des Listes Électorales zimanipilewa le dzina la Ahamada Ibura Atumani homjini Bangwa hatolwa haruma yeworolwa sana ni zamsana hatolwa haruma
zihorolwa za hizi listi electoral hatolwa arenge badala wa hahendu harma ze listi electoral yarenge badala wa hahe ndo ikandida wahe mashababi wansi wane mashababi wala mawaona wabangwa la hangu wudi arenge badala ya hele zina lahe ya hafa uparo ahamada iburo athumani ikao yemlozi asli ikao hafariki hazal shani hao mahashiwi na majana shenda na mingoni san nandada weyulio ahamada iburo athumani humjini bangwa hatolo harma elisti ze listi electoral ele zine la tilwa bila Abdullahi Jaye Nurdin. Abdullahi Jaye Nurdin yawe tafsiri yabo hindi tafsiri yabo Abdullahi Jaye Nurdin woi nyinyi bo mashababi watukufu wa mji wa Bangwa mabokaya ngela himuo yake kandida wi Abdullahi Jaye Nurdini kajaka harumaze ngorolwa za ze listi electoral za 2024 za janvier 2024 juzi wandu wakauresa ze voti za uraisi wa daula en janvier 2024 Abdallah Jaye Nurdin kajaka ya harumaze liste électorale za janvier 2024 yabona abaha janvier 2024 kabajafanishi ha nettoyage ya hizi liste électorale kabajafanishi ha nettoyage kabajafanishi ha encore une deuxième fois recensement ranzi janvier 2024 kirare saze votiza rais wa daula yaona aba haka bajafanshi ha revision kabajafanshi ha nettoyage wiuliu Abdallah Shabuhani ikau yede mungu wa centre ya hizi données za hizi liste electorale hajinike nafasi ya urenga mundu ya hafa munjini Bangwa ya mtowe harma zengorolwa yatie wikandida wahanyoi ni mashababi mwanzao mwambao ya ukaya kakati kandida ngamjowa na nunjiwa msuje minsuta hanjie hiyo kanga mjoka uwana na mwane na mtsiwane izo lanzao di amani harmaeti izo sisi lanzao di amani harmaeti sisi shahatu bandi ya mrongo wa mwone sa usikitifu alisahili juwe ekweli uwana wanu ekweli uwana wabangwa wanu warongo wa wanu ikandida wa hao hadhulumiwa hao kajadhulumiwa randi senkodo hakaba nusisi shabakati l'internet sino kutende randi senkodo rekaya hatuna serikali rekaya hatuna mndu ya dhulumu mndu wonsijuba sino kutende randi senkodo heini ya dhulumiwa ne serikali wakutende wa gabili nkodo ndasi heini wanzo ya dhulumiwa ne serikali wakutende wa gabili nkodo ndasi ambuna dunia engengabo haki ibenu hao ya ukaya Abdallah Jaye Nurdin ngwanzo ya dhulumiwa ne serikali wajotendewa wane nkodo hiyo sindani nyinyi mashababi wa Bangwa makaurongoa shabakati l'internet yali yajotendia gabili nkodo hakaini uwano ne magendo ya serikali yedo uwano shabakati l'internet yedo uwano ugabili serikali husonuma haini magendo ulwanzawa yafani bano
Zitarehe ngizo yao, ze video ngizo yao. Na mtehashiri mdoishia. Ze video za ukasisi. Rigabilio ya serikali. Riyambia hizo sisi fikrio. Na haini dhulma ya mzoifanshi. Sile rigabilio ambuna dunia. Mtiliwase dossier. Ya Jibril. Buya dhulumu mwana Halima. Mtiliwase dossier ya Jibril buya dhulumu mwana Halima. Mtiliwase dossier ya Bibi Makasi. Ya Bibi Makasi ya dhulumu Florida, Hussein Manswabu, ze 200 millions. Msiliwaze dhulma ya nzo ijirisiziwa Madame Zara ne loteli parabani. Msiliwaze ye dhulma serikali wanzao wa ijirisize Fatma Said Islam. Muwa karibu. Wahe VIP karibu. Izo dossier lourd. Msiliwaze wajau. Le patiko lilobanu lanzo lirenge Musa Adam limtie harumakanga la majaya na wizi limlinganise sawa na fundi Jibril. Liwaze wa Komori ni mrishilia una ni mduka urishilia uka sisi heni ya dhulumi wabanu sideru kabilio enkodo handani. Sisi msiliwaze dossier ya commissaire Bakri Njanjimiti ya dhulumu Said Hussein da ina pertini. Sile richeno likabili heni nkodo ya mdi ya dhulumiwa wotijua yabo tikatahati haunga mitahati honingoni mwaho wana wadangwa wafanya video ila nitahenju weze siruzi eka kweli ye kandida wa haungwa nzu ya dhulumiwa ili nitoka hodingoni mwaho hanuze kweli zilio haka muhimu wa hangu luka hodingoni mweze kweli zilio urahimilia Musa Adam rais wa ho uzuri wa dini ritaha mwana Mkomori ya rambie mru Musa Adam rais wa ho uzuri wa dini ya mrede ya itendo ya shawizi ritahereni kwetu siye ili limkabili rais Musa Adam wa ho uzuri wa dini na watoro hamana Mkomori nzima ya rambie ya ukaya mimi Musa Adam rais wa uzuri wa dini handhulumu realizi wikume njemone karjo mbana as rais Musa Adam sha ranziva la nalelo olafundi ola mumbeni ola ikaonge na dito jima Mwenyezi Mungu ujwe mbaunono insha Allah olafundi ola ulonele dito jima Mwenyezi Mungu ujwe mbaunono haka Mwenyezi Mungu ufanye mdudu besho mduwadi kamunawe asharoma ya ifanyili ya Musa Adam ya tsuwanza ya renge Musa Adam uraisi wa ho uzuri wa dini ya mlingani sesawa na fundi Jibril iyo karja kubali itimpaka ye fundi ola wahena mnaini hato wa preuve parce que karnacho jo kabili mdu rani sumsafihi rani sumvumba le zinanahe hanamna indwa jina watsina ukaya ngasina alama zikomeshe hao yode mana mashababi watukufu wa humji wa Bamba buraishia ze kalma zahani karijazidhara uhata ze kalma zahani haka sisi lorare majandarmu wahensi hii shabakati l'internet ya irene hamdo majandarmu wahensi badala ya opposition wala dhimu wahime ritanganye masa hakika opposition ya kweli ya yodi namna jotsongeza eti hatu ike ya kweli ikangabo matangazo ya kweli yaso ya upande yodi namna jotsongeza eti hatu ijuge dikanga sina matangazo ya kweli ya kubalio zembi zijirio harmensi zi critique avec des critiques constructives et zinjemari zishangirie hafaida ya hensi. C'est ça la déontologie ya hematangazo ya hatu
Yode namna sisi ramba ukaya ngaranzao matangazo. Toman rifanya le juduo bwana nyasi wana wa mji mtukufu wa Bangwa mwarungu wa hasira maonesa ze miskulu za hanu mlonizo kaljazidharau amdu na dunia kaljazidharau hakasi walozi watu mimo haturaya nini uhaturaya mimnambamba swa mnambamba kadofuniswa kutsunga abonja chona mji mtukufu mji wa Shilozi na walozi wa himingo warongo wao ni wabedingo lazima nike hudingo ni mao haukei bahari yodi ya lela mi tilelwane bahari mi tilelwane macheshe tilelwane bahari tilelwane raya haukamima na mraya o hatu raya ya hunja dharau hata zikalma zani Chatsitsaha nifanye enquête ya investigation en tant que journaliste d'investigation nitsahe nijue zesibuzi obahanuziliyo ye Abdullahi yo Abdala Jaye Nurdin ya Kawonze ya haja nyinyi mashababi wa Bangwa nganyinya wa uhakikifu ya ukaya ze voti za 2024 za janvier 2024 nyinyi mji wa Bangwa nyinyi mashababi wa Bangwa mjuanro mtundu mhundu ya ukaya Abdala Jaye Nurdin kandida wa haniu hakaya harmaze worodwa za heze listi elektorali za heze voti za janvier 2024 vanungu fufuli wakweli linuku bilifani wao no yatolwa harmaze zehele bami mitifanye yakete ya hangu bangu mimi nga mumsahoni banu mtumsahani mti wa neno mji wangu wa mitsuji ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah miti yo rankolo miti mengoni mwangu wako rankolo mimi si mengoni mami wako rankolo sheka kama zomani angena mani ndo wana she haki lazima litsaho bamiliyo riyame akamimi hacho nikabili haba kayangu nsawu ya nreme bahisi chochede ni mreme ranzela ya kande yodi namna miko wana eni mria jivenu wakamoja chede ya nreme ni utindetsi mreme ranzi kabla raye ujakande satiri mimi mwankolo nisime ngoni mwandu wadungo urankolo mimi mwankolo mimi mwankolo sha harumanizo ngaritsa hao rijue zisiuzi obahanuzi banga bo makandida wasese harmade si wala mwani watolo harmaze horondo hafoti za ukakwaja presente document fulani e waziri wa hezi habari zobonze numshirikiano wa hezi hatu mana Mungu hamba hatolwa harmaze listi kaja kubaliwa ba kaja presente dossier fulani iyoti sawa ne sheitendwa shatsongeza evamana Mungu wa centre national de traitement et des données yagamatiwa hakagamatiwa hata sababu hindi hata sababu de sheitendwa yashifanya yaringale dzina la hemana Mbangwa ya hafa kwa mzi watu washibangwa la hamgu ya hafa yarenge place ya haheyo ya Ahamada Ibura Afumaini omjini Bangwa 3 Bangwa Biro 3 we Ahamada Ibura Afumaini wuhafu Abdala Shabuhani harengele dzina hilo halitoa harmaze list electoral ikasanga ikausikuhindisha itenda siku ya sifanya hashifanya
tarehe 2 ya mwezi wa Oktoba harmazungu za sana ngamina ze elema pia habaka siramba heni hazilifanyao chasi venda sur le terrain rendeli sansawa. Je suis l'investigateur, le journaliste investigateur, le journaliste d'investigation rifanya ikadehaz rijua ranzidelera Abdallah Shabuhani yafanya sheitendwa yarengale zina la Ahamada iburo Athmani ya hafa ranzi hale mji wa obo bangwa ya hapa yarengale zina la Abdallah Jainuddin yalitia zote za sababisha banu zambao Abdallah Shabuhani ya roho mihononi mwe brigade mixed iliyo wizara ya badala bimana Abdallah Shabuhani nguloho nyofu abaha na yeye lazima ya traduise wa en justice parce que sheitendwa idiro sheitendwa ya shifanya wakati kao kabajakaya nettoyage ya hezi onrowa no hasubuti hazifanya ngamo mkonfirme yoni banya ukaya Abdallah Shabuhani chef wa Centre national de traitement des listes et des données des listes électorales ngeda hakubali shekenbashi ya shifani. Il a avoué qu'il a commis une faute grave. Il a avoué. Abdallah Shabuhani a avoué qu'il a commis une faute grave de manipulation des données dans le Centre national de traitement et des données des listes électorales. Watkuf Jakana zinji za hujani mwelesheni ekati dojanje ni mtinieni oweu ya ukaya ye Centre national de traitement des données des listes électorales ivunziwa neshe harme dossier inu ya bangwa la hambu wanudo bahani ya lazimu ko wana wa bangwa la hambu kawa wana wasoma ukambuka jusomesa ekakatsina mapesa mbuka jusomesa ekakatsina mapesa wana umji wa bangwa nguona wana wasoma zimnambao banu ngwazele wao nrondo haukawa mji wa bangwa lelo nguona wana wasoma hauka nyika mshindi usomesa wana ikaka mtsina tumo nyika mshindi masomesa wana ikaka mtsina tumo lahazi hakatumo lahazi ilode lisomesa wana no mji wa bangwa mji tajiri hauka utajiri wa hao de bahari wana hao wasomao wasomesa wana hao hele tumo la hao hapo sinuna bao bamba amini ndondo yakawana wabangu ngabona wabangu wasoma wastarabu wajoishia zinuna hababan wazitunde wazione wahunde ze elema na zababanu zonti pia wajozi unabana watina hata uweza alizabango wana wasoma aba kuna uparojoishia mwana ani mbabana mzazi mkomori mzuani umishokanga na problem yake harma école privée ya kakatsulila ngutao kuna mishia kuna uparojoishia hunu harma itinu mbaba mzuani na mzazi mzuani
wabongo una problem ya collage ya hao holikoli hahemana yasomao haukembaba mzuani na mzazi mzuani bimana dimapara wanzuani ihamu ya hao hazi wa hunde maindwale hazi wa hunde mali wasomeso wana kinyume ya hatu siwangazida priorite ya hatu di hayasa ne mashuhuri shatsido wana abunjaba pia abunjaba wangazida pia wala abunjaba wanzuani pia shangalambao en general wana wanzuani mapara wa hatu wanzuani wa baba hatu wanzuani ni wazaza hatu wanzuani uhangalia netumo la hao priorite imbayo wahula idungao yabo dimana yasome idungao yabo mana yasome ngoza haya sana jauna izo zibakishano wangazija harumo winji wa hao yodi mana shukuri yao mji chabangwa lambuka umji wa Twania umji kao walewe bahari ya hao walewe letumo la hao ama umji wa ikoni labo garongo wa lugha nzima hamaraya uhatu uraya hamado hatu uraya sikarna fikira ndogo zije kasuruka rifanye hazi harme bahari ya hatu rihundeze mfiri tume riangalo na wasome yodo hatu uraya amtuna dunia nge tusana salamu hoju ya hanu ala barakatillah mfumbili njema ya baraka na kheri na umba Mwenyezi Mungu mtukufu lijeguna nani hazema eke mauti iriba nafasi